bamwita Federico Gatti, umudefenseri, umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ndetse n'ikipe ya Juventus de Turin ikina Serie A, icyiciro cya mbere mu Butaliyani. Uyu Federico Gatti ni isomo rya benshi, ni urugero rwo kudacika intege ndetse no kwihangana, guharanira kugera ku ntego ndetse no kunyura mu bice bitandukanye kugira ngo ugere aho wifuje kuba. Uyu mugabo Federico Gatti muri 2017 yafashe umwanzuro ukomeye wo kureka ishuri akajya afasha papa we mu kazi k'ubwubatsi no gusana ibisenge kugira ngo babone ibitunga umuryango wabo, ariko ibyo byose akabifatanya no gukora imyitozo mu ikipe y'abatarabigize umwuga mu mugoroba, akoze urugendo rw'amasaha 2. Uyu mugabo Federico Gatti muri 2018 yakiniye mu ikipe ya Serie D yitwa Verbanian. Muri 2020 akina mu ikipe ya Serie C muri Polo Patricia. 2021 akina muri Frosinone nabwo muri Serie B. Ibyo byiciro byose yagiye abikinamo uko imyaka yagiye isimburana, ariko akomeza kugaragaza ubuhanga budasanzwe mu mikinire ye ya defense. Ubu akaba ari kapitene w'ikipe ya Juventus de Turin ikina Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse akaba n'inkingi ya mwamba mu ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Nawe rero wicika intege, igihe cyawe kizagera. Korana umurava, wihangane kandi urebe intego ushaka kugeraho.